you.
umusamariyakazi yahinze umushyitsi. Barasifiwe. Yari umusamariya ahura n'umugabo w'umuyuda. Ubuyuda ni Samariya byari nk'Uburusiya na Ukraine by'uyu munsi. Yari bifitanye amahari batumvikana. Barasifiwe. Ariko umuyuda agira neza umusamariya biba igitangaza gikomeye. Ntabwo buri muyuda wese ajya gukora ibyo ngibyo. Wabikoze ninde? Kristo. Tumuzamure icyubahiro. Haleluya! Niba ducunguye kandi yatanze ubuzima bwe ariwo wabutanga. Byaba ari muri umuntu wabutanga. Barasifiwe. Yaba ari umubyeyi ko wabutanga. Yabutangiye miliyaridi 8 zirenga n'izizabuka n'izindi zizabaho. Zizakomeza zicungurwe n'amaraso ya Yesu. Icyambere ni ukumwemera ukamwegera. Tujye kwirinda. Tuzamwemere turirimbe. Hanyuma dusigize Kristo tuzamure ibiganza. Asa
Hallelujah. 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 Yo, tukienda. Hallelujah. 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 Imana icyubahiro twese. Noneho umuyobozi wacu yavuze ngo uyu munsi gani wanyuma wiwe. None tugiye kwerekeza. Yavuze ngo tugiye gushaka igisimba bari mu barasha bwiwe. None yakoze akanya gato abantu bagize ngo bazamuke. None tugiye guhereza Imana icyubahiro nitumara gusirimba. Kandi turasirimbira kuri kondisiyo. Ntibahindure transpose y'amagenda nyine kandi aturambirwa. Tukomeze kuvangirira. Amen. Hallelujah! 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 Muzamba mwakaheke mutidafite ikibazo cy'uburwayi. Hallelujah! Hallelujah!
Thank you.